Football Titi part zanga som pani na ngai khavele don ta ila Manchester United ta lo cham Anthony hi Spanish club Real Betis a player dangdai angmain akhosa a ani hian kumin classic transfer kongka honlai khan Manchester United atangin lonin Real Betis sia zoma Betis hian Anthony anlak lu main chak anhar sata La Liga a phechuan te bula som pakhat na dai an oma season thara Champions League khel phak beiseina an nei cheman le ma se Anthony an laluta siam tharin anom pha Anthony omnuwa Betis hian match som an khela tumruk chakin tumhni drawan neya tumhni dangan klom Anthony hian Betis tan hian match som hi khel vekin goal li akhunga assist tumli nei bokin match soma goal contribution pariat laia neya hei mai ni lovin Real Betis hian Anthony hi minute som ko chung an kheltira piangin an klom ngai mi alavani an klom na match pahnia hian minute som kwa an kheltlin tir lo ve hengti awang hian ama Anthony an that pui bok Real Betis in that pui bok Betis hi tuna phechuan La Liga a parukna ni in season thara Champions League khel thei turin beise an nei sang leya Anthony atangin siam tharin din tharin an omme kani UEFA Europa League la champion beise ngam an ni boka chuwangin United du lo mangtang ka in Real Betis hian ramro pui thlen an tumme ka mapo an son le UEFA Champions League round of 16 match ha Julian Alvarez a penalty pom saklo chungchanga in elnabua sai tu UEFA chuan thu chhuat siamin Julian Alvarez khan penalty a pe don khan ake veilamin ball kha atok masa a chumi hnuwa akeding lamina peta chuwangin ball kha voi ni atoka dan kal ani ti in an chan chan antar langa in elnabua sai tu UEFA hian dan siam tu tenen kha thil thlenga wang khan soiho tur an nei thu le an soiho ngei tur thu antar langa dan ennon lam soina ani UEFA hian Alvarez a penalty an pom saklo chungchanga hian tuna International Football Association IFAB dana article som palina pakhatna a danan nei an be chana penalty pe tu in ball a pen nuwa midangin ball an to ma chuan a pe tu hian ball atok non theilo ti chu an tran chanani he thil thleng hian thil thajok tura ngai a hring chuak ngei do ni in alang German club ro pui Bayern Munich player poimo contract mangzo nai ni pui huna free transfer a chuak mai tura ngai thin Joshua Kimmich chuan rin omna thu ti amin a khelmek na Bayern a contract ajek thar vele ta a Bayern in anchan maidon nia alan hnuwa Kimmich chen ama beise tu te beiseina ati top ta ani German player thale ngethian kumsang hi somni pakwa thleng dai Bayern a hian contract ajek thara kumsam thum mi hian ahun tha zongjong German club ro puya hian amang zo ngei do ni in alang ani hian kumsang ni sompanga khan RB Leipzig atangin Bayern Munich hi azoma defender le midfielder anga chhorkop theini in hei hian team tan atang kaina abel chana sa hle Bayern tan hian match zali somni pakwa khel to in goal somli pathuma khunga assist za sompanga lai ane tling to boka klar hnunglam player ni chungsi in atho hlok le anram Germany tan po player poimo ni in match somkwa pasaria khel tling towa match za a khel tlin thei ngei arin omani Kimmich hian Bayern tan Bundesliga no moi tumria ta choi towa Champions League no moi po choi to in Bayern a hian no moi choi thei angte chu a choi kim vek to ani hian contract azia thar chungchang soin Bayern hi katan mun ma thaber infiam na khovela ka tumram ka thlen na munania hei hian contract zia bel turin min puina sa hle katan chuan tu nari chuan ka team mate aya thopui tur tha hi an omri lova coaching staff tenen lam hian he mun hi keima nen ain mil thlapa he muna hian zolo kala nei bok atia Kimmich hian Bayern a hian lotlin na chanbel in beiseina anei sang hle Bayern hian season kalmeka an player poimo taktak contract an zia puita a Joshua Kimmich ma hian Manuel Neuer Jamal Musiala le Alphonso Davies te contract an zia thar pui ani Bayern hi tuna hian anram Germany a league sangbar Bundesliga a tebula ma an ruai meka point ria team champion la Leverkusen laga an sang fala chuwangin Bayern Munich hi Bundesliga an champion ngei abeise oma UEFA Champions League quarter final in pet kai to in Italian club lian Inter Milan an machon don ani Bayern hian Champions League a hian final an in pet kai ani chuan an mani khelmuala final match an khel thei don a chuwangin Bayern tan hian Champions League a hian advantage a om tha hle
chumi temphak tur ero chuan final anin pet kai ngei atul don ani Simone Inzaghi kai roi Inter Milan hian season kalmek Champions League a hian goal ni chau an la chua anni hian match som khel to in chuta chuan team thatak tak Leverkusen Arsenal le Manchester City te po an machon mana ma se goal ven an thiam le season kalmek Champions League ka goal chua ber anni Inter Milan hi tuna hian sumlama andin mun thalu tukti tur ani bik lova Italian football tlahniama anni po hi atwar tu zingami ni in transfer laya nuam satalau deuh hlek zingami anni veya chutiang chu ni ma sela Simone Inzaghi hian Inter hi akai hruai tha hle tactically team class sang ber te zingami anni meka hei hi an nge em na laimuwa ngai ani eng team tan po to khir tak ni in an khau tang reng thei ani season kalmek Champions League ka match soma goal ni chau la choin clean sheet tumriat an neya match khata goal khata ya tam chua an la nei lova goal khat chuana match ni an nei ve trok chutiang khopa invent thiam ani chungchuan an goal nor lampo hian fak aphu hle goal som panga an khungtling der towa Champions League a hian match tina goal khat point panga zel khungji angan ni he Italian team hi thomna lutuk si lo hian an kalbek beka engtin emo final hi an lut le ani phei chuan Inzaghi kai hroina hnuaia Champions League final an lu voi ni na ani ang Simone Inzaghi le Inter Milan hi tunlai khovela in kop fu ber pol an ni ome Inzaghi hian kumsang ni somni pakhata tangin Inter Milan hi akai hruai tana tun hi season li akai hruaina ni ta in Lazio manager thin hian match chania tumza samthum pathuma chakpui towa tum samthum paruk do nei puin tum samthum pakhat atlom zoka an tanga an su nu hian belchen adol nek Simone Inzaghi hian Inter Milan hi tual chungin elna Serie A Coppa Italia le Super Coppa Italiana ate a champion pui vek towa Champions League a final ain pet ka pui to bok kan ti kha chu wangin Simone Inzaghi kai roi Inter Milan hi tundin huna chon eng team tan po paljam mai har satak tur jingami anni Europa club level in elna sang ber UEFA Champions League a hian ram sang spot chanpual fel takan neya chuta chon England point an rama league sang ber English Premier League kaltlangin spot pali an changa season tinin team pali Champions League a hian an tho thei tina ani season kalmeka po English Premier League te bula top 4 chin hian season thara Champions League an khel thei do na ma se heta hian atop mai lova Champions League in elna bua sei tu UEFA hian dan an siam rem zela wangin kong ain hong zau ve zela tuna an dan thar ber season kalmek atanga an mana hian English Premier League lamin lokna an tel ve ngei do ni in alang UEFA coefficient an tia chumia asang ber le adot tu ram chuan Champions League a team pakhat an thobel theya tuna hian England hi an san ber awangin season thara Champions League a team pali atangin team panga tho thei tur din muna anding tame kani chu mai chu ni lova English team pasari lain season thara Champions League khel thei dan an la nei cheu maya chumi chu engtin nge a thlen theiang hriat zawna nipa formin soizau ta zelila pakhanna chuan kan soito angin league ina kwata anei team pali in Champions League hi an khel thei don phota pahnina chuan kan soilan to tho Europa footballa thunei tu sang ber UEFA in ranking a siam UEFA coefficient ranking an tia England hi asang pahni zinga atelani chuan team pakhat a thobel thei don season kalmeka po hian UEFA coefficient ranking a an sana wangin Italy le Germany in club panga ve Champions League an thowa a chan chu season masa UEFA coefficient ranking a pakhat na le pahni na Italy le Germany te hi an ni wangani hemi case ang chia hi England hian tong ve thei an nia wangin coefficient ranking mangin team pakhat Champions League an thobel thei do na chumi puitlin tur chuan din mun thataka an ding mek bok pathumna chuan UEFA Champions League a champion team in season thara champion line ni chungin Champions League an khel le theina dan hi an tangkai pui theya sangni som pani khan UEFA Champions League a Chelsea an championa ma se English Premier League a parukna ni thung season thara Champions League an khel ngei atul sia English Premier League a te bola palina Tottenham khan Champions League khel thei talovin an aya Champions League champion English Premier League a parukna ni tisi Chelsea khan Champions League an khel ta ani kha dan kha UEFA hian an thiat towa chu wangin UEFA Champions League a champion team hi English Premier League te bola top 4 ponami ani poin
top 4 team te alua lan thei to lovani chuwangin entirna ti hian soita ila Aston Villa hi tebula parukna nita sela Champions League a hian champion ta box se season thara UEFA Champions League Aston Villa hian an khelanga achan chu champion lai hi season thara tan automatica qualified ngal an ni wangani ti chuan tuna kan soichina tangkhan English Premier League atangin team paruk antel theidon ta a ma se apasari na chu engtin nge kan ti chuan Champions League hnuai che Europa League kaltlangin ti hi achan na ani Europa League champion hian season thara Champions League an khel theidona Champions League qualified hi Europa League champion kentelani chuwangin entirnan Manchester United emo Tottenham emo po hi English Premier League ka top 4 pon ta ya po omsela Europa League an champion chuan season thara Champions League an khelang tun ma kha chuan ram pakhat atangin atam bera team panga chawin Champions League an khel theya chu andan nget tak kha ni thina tuna ero ani talova Europa League hian Champions League qualification kalkong dang ti boimi lovin team dang in pet kai to te lua lan mi lovin Champions League qualification hi akeng tel top mayani hengte awang hian English team te hi an van nei le te po ati theng chu amai ro chu he van nei na kong in hong zau tak hi po phak tur ero chuan an che that atula chuwangin season 3 Champions League a hian English team pasari kan mudon nge don lo ti hi season kalmek an mandan hian thui tak ashil don ani season thara Champions League a English team pasari anin lanani ngat chuan Champions League history a la thlengai lo ani awangin record thar ani ngal bokang nizan khan Europa club level in elna Europa League le Conference League run of 16 a mor bokani ta a Europa League lama Athletic Club in gol thum gol khatin an mi khwal AS Roma an neya first leg ka chakjok Roma hi second leg ka gol ni margin an tlom ta ka wangin in khel pani belboma goli gol thumin Spanish club Athletic Club hi an chaka AS Roma hian quarter final lose zo talovin Athletic Club hian quarter final anin pet kai ta ani German club Frankfurt in Ajax mi khwalin goli gol khatin an neya first leg in khel result nen belbomin gol ru gol ni in Frankfurt hian Ajax hi an neya Frankfurt hian quarter final anin pet kai Lazio le an mi khwal Victoria Pleasant te gol khat ve ve khungin in ne tok ma sela first leg ka Lazio an chak to wangin in khel pani belboma gol thum gol ni in Lazio hi an chak ani Olympiacos in gol ni gol khatin an mi khwal bodo an neya in khel pani belboma goli gol ni in Olympiacos hi an chak French club Lyon in an mi khwal FCS B Silly Finance sopa in khel pani belboma Lyon hi gol sari gol khatin osam takin margin sang takin an chakani Scottish club Thao Rangers in Turkish club Jose Mourinho kai hroi Fenerbahce mi khwalin gol ni aluta mi khwal team Fenerbahce hi sin hi final chak gol ni te hi Sebastian Szymanski an akhung te ni in minisom li pangana le minisom sari pathumna akhunga ma se first leg ka Rangers hi Fenerbahce khelmola gol thum gol khata an chak to wangin in khel pani belboma team pani te hian gol thum ve ve an neya chuwangin extra time an khel chhun zoma extra time a po goal alu bel theilo awangin penalty shootout mangin chin felan ni penalty a hian Rangers hi vanei zoka tangin gol thum gol ni an chaka Rangers hian Jose Mourinho kai hroi Fenerbahce hi pet lain Europa League quarter final anin pet kai team pani in khelzoa Fenerbahce kai hroi tu Jose Mourinho chuan TNT Sports nen a soin minute som ko chung in khel kan en kha chuan chak kan phu hleya minute za som ni chung in khel kan en poin chak phu zo kan ni kan match ma sa jok first leg a kha chuan ti sual kan neya klom kan phu ani ti kathil thir dan dik tak ka soilang towa ma se second leg match a hi chuan dik takin soita ila kan khel thafe zo ka chak phu zo kan ni chak turin engkim kan tia ma se match referee le VAR thutluk na awangin penalty kan thleng ani kan result awangin kanaute kalungai pui tak zeta achan chu kanaute hian he round hi paltlang ngei turin suang tuana an neya ma se kan paltlang zo talavani heti chung hian anni hi ka chuang hle ati ani English club Tottenham point first leg a sikhat faya an ngam lo AZ Alkmaar mi khwalin gol thum gol khatin an neya Tottenham tan hian Wilson Odegaard chuan gol ni khungin James Maddison an gol khara khung boka AZ Alkmaar hian Cup Winners mangin gol khat khung ve bok ma sela Tottenham hian gol thum gol khata nena an chana wangin in khel pani belboma gol thum gol niin AZ Alkmaar hian le thala Spurs hian quarter final anin pet kai ani
Tottenham tana goal ni khung tu Wilson Odegaard hian Tottenham tan goal ala khung ngai lova a goal masabera khung zana hian goal danga chhun zomin goal ni a khung ani hian ni pui transfer kongka hon nung bera khan Burnley chwa sanin Tottenham hi azoma a ming la charla tuklo ma sela Europa League lama a tho hlok ta hle Tottenham hi English Premier League a som pathumna ni meka tual chungin elna lama champion no moi be seina nei to lo ma sela Europa League lama hian champion be seina anla nei sang hle English club langsar Manchester United in first leg a goal khat ve ve khunga ani ne tok pui Real Sociedad mikhwalin Old Trafford in khela hian goal nga aluta mikhwal team Real Sociedad hian minute somna penalty mangchangkain Mikel Oyarzabal mangin man ruaya minute som parungna penalty atang vekin Bruno Fernandes an United ta na shoot first half a goal dang lu bel lovin goal khat ve ve an neya second half minute som nga na Bruno Fernandes an United tan ma hruaina goal penalty atang bokina khunga hemin hulok minute som ruk pathumna Real Sociedad player John Aramburu chu red card manga no chuanin Real Sociedad hian hun top lam player tlem zokin an khelangai pha antan a harsa zuala United tan ero kong ti all sam tu ani heti chung hian goal danga lu bel lok lova ma se minute som riat pasarina Bruno Fernandes hian Manchester United goal thumna le hein khela a hat-trick goal ni bok akhunga additional time minute som ko pakhatna Diego Dalo an khung bel bokin United hian goal khatin Real Sociedad hian nea in khel pani bel boma goal nga goal niin Manchester United hian chaka Europa League quarter final lutin champion be seina an nei an chinung ta zelani United tana hat-trick siam tu an team captain Bruno Fernandes hian season kalmeka United tan in ala sang goal som panga akhung tlingta a assist po som pathum nei toin match somli pathum atangin goal contribution somni pariata neya United player zinga season kalmeka goal contribution nei tamber niin a tho hlok hle season kalmeka hian Bruno Fernandes chau hi Manchester United player zinga double figure goal nei om chhun ani he match hian Manchester United player Patrick Dorgu chuan penalty hlo chuak ngei do ni na langa Real Sociedad player Hamari Traore an Patrick Dorgu hi titlupalin hei hi match referee Benoit Bastien chuan penalty tura angai mana ma se VAR man ani baka Patrick Dorgu hian he thil thlenga hian penalty hlo chhuana tur fall a om lo thu match referee hena hian soin thil thlen dan dik tak a thlena match referee po hian United hi penalty a hlo chhuat tir talavani kumsom ni mi hian dik takin match referee hena thil thlen dan a soya ham thana tel tum lovin dik lo taka penalty hlo chhuat du lo na thinlung anei hi anti manager Ruben Amorim afak hle Europa Conference League lama po Chelsea in an mikhwal Copenhagen sikhat final neya golom chun hi minute somnga pangana a Fernandes Bury Hall a khung niin ti hian Chelsea hian in khel pani belboma gol thum gol khatin Copenhagen hian neya Blues hian harsa lo takin quarter final anin pet kai ti hian Conference League quarter final match a Chelsea hian Legia Warsaw an machondona ani baka hian quarter final match danga Dargarden le Rapid Wien anin machonanga Celje le Fiorentina in machonin Real Betis le Jagiellonia te anin machondon boka English club langsar Chelsea hi champion turin andin mun thalea ngai ani tugin khan CONCACAF Champions Cup round of 16 second leg khel niin Inter Milan in Cavaliers ni final neya Inter goal ni te hi minute somthum pasarina penalty atanga Luis Suarez khung le additional time minute somkwa panina a Lionel Messi khung te an nia Inter Miami hian Suarez le Messi te thian dun goal khung mangin Sydney fine Cavalier hian neya first leg a Sydney fine boka ne to wangin in khel pani belboma silifain Inter Miami hian Cavalier hian neya CONCACAF Champions Cup quarter final anin pet kai ani hein elna CONCACAF Champions Cup a hian Messi hian match thum khelin goal thuma khunga top scorer ni me goalie khung tu Angel Sepulveda goal khat chawina phak lo meka Messi hi team tan ala tangkai hle hein elna hian Inter Miami hi an la champion ngai lova season kalmeka hian an champion ani chuan an club chanchina an champion masak ber ani anga Lionel Messi ro puina bel chatu atling theidon bok ani hian semi final match a Los Angeles MLS club vek an machondona Inter Miami ta semi final lu beiseina asang le Inter Miami hi kumsani som pariat khan January thlato pa din ve chau niin
kum ina kum sari an pum ve chawa chu wangin lotlin na chuan tham soi tur po an la nei lova heti chung hian Messi an lak lu hnuwa champion no moi an choi masak ber tongin Leagues Cup no moi sangni somni pathum khan an choya chumi hnu chuan no moi dang po choi bel zelin supporter shield sangni somni pali an choya Eastern Conference regular season a pakhat na niin season an khar boka chu thiang chuan Messi an lak lu hnuwa Inter Miami hian an la dai phak lo ram an dai zela lotlin na no moi chenin Inter Miami hian Messi hi lokpuina tam tak an nei der to ani zan ina in alna sang khel chunzom le tur ama chung zinga chuan La Liga dar khat le chan ve hian Las Palmas le Alaves anin ma chondona Serie A dar khat le mini sompanga Genoa le Lisin ma chonin zan lai pel dar khata Bundesliga mecha Saint Pauli le Hoffenheim anin ma chondona dar khat le mini sompanga hian Nice le Auxerre te in ma chondon bokin league sang en tura om don ani transfer thule ngai thak chunzom ta ila team tokin tar langin Real Madrid chuan Chelsea atangin Argentine midfielder kumsom ni palimi Enzo Fernandez chu laklu antum dona nipui transfer kongka honve le Real Madrid hian thuk zokin andorang 4-4-2 na tarlan dan chuan Chelsea hian Enzo Fernandez hian ui betlat don lova Real Madrid atanga Aurelien Tchouameni laklu na rem changa mantumin Tchouameni le Enzo Fernandez te hi in thleng puidan an ngai tu don ani Spanish sanchin buten tar langin Real Madrid in Bournemouth atangin kumsom pokomi center back thang duang tak din hai sen laklu antum don boka ani hi Netherlands a piang ni in anopan zo lai poi Netherlands a 1-0 na ma se tuna hian Spain under 21 team tana in lan tura thanjinga atel mek ani code offside in tar langin Liverpool Arsenal le Manchester United chuan Nottingham Forest atangin English midfielder kumsom ni pangami Morgan Chipsway laklu antum German chanchin bolian built in tar langin Liverpool in Bayern Munich atangin Manchester City player Leroy Sané laklu antum thar ve leya kumsom ni pakomi hi Bayern a hian contract mangzo mai turania ajiak thar lawani chuan ni pui transfer kongka hon huna free transfer a laklu thei tur jinga atelang ani hi Arsenal point an be sei mek ani Arsenal defender poimo William Saliba chu Real Madrid ne seizom ni thin ma sela Saliba hian Arsenal chu san tumna anei lo niin Fabrizio Romano an atarlang dasan in tarlangin Arsenal chuan Newcastle atangin kumsom ni pasari mi Brazil midfielder Bruno Guimaraes laklu antum don team talk in tarlangin Crystal Palace forward kumsom ni pasari mi Mateta chu Manchester United in laklu dan kong andap chunzom zel TBR football in tarlangin Lilin thataka an cher chua kumsom pasari mi mabak eng tak neya soi French midfielder Ayub Buadi chu Liverpool le Arsenal ten anin chu mek football insider in tarlangin Roma le England striker kumsom ni pasari mi Tammy Abraham tuna AC Milan tana lona khel mek chu Aston Villa in laklu tumin Roma na an siam mek ani Mail in tarlangin Liverpool chuan scout tirin kumsom thum pakhat mi Andy Robertson thlakna turin Hungarian defender thangdong kumsom ni pakhat mi Milos Kerkez anzir chiang meka Robertson amun ruak no kha na tura tin zone lian bera an nei mek ani ole khatichin kha tun tuma football Titi kan ngai thak the chin chu nile photro se